Assalamu alaikum. Trade desk with anage mulinga episode ka huriha belun tenaves merhaba. Trade desk ki Minister of Economic Development, Transport and Trading intizam ko gen kuregen da podcast series admi podcast ke eme muhimma maksad ki ministry kurava maseke toge malumat rayituna vihaves gatun for kodinun egotum miyaduge episode mi hasa kollani rajya ge integrated ferry network kamgawa RTL rajya transport link ki ministry MTCC agoligen kuregen da mashwe ಅದಿಮೇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತು ಅನಾಯಕಿ ಆರ್ಟಿಎಲ್ಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಲು ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾಸಿರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರಬಡ ಮರ್ಹಬಾ ಅಂಗತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಕ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗತ್ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮಸ್ ಮಿಹೆಂ ಬದಲ್ ಮು ಹಾಲಂ ಬೇಡುವಾನಿ ಆರ್ಟಿಎಲ್ಗೆ ಕುರು ತಾರಫೆ ದೇವಫಾಣಂತೋ ಅದಿ ಮಿವಗುತು ಆರ್ಟಿಎಲ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೆಮೊಂಗೆಂದನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಖಿತಂ ಅತೊಳತ್ತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗತ್ ಮಿ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಖಿದ್ಮತಕಿ ದೆಹಾಸ್ 22 ನಹರ್ दिवस सरकार MTCC अहवाल को गें कुरिया गेंदा फैशन मशरूअ एगोतुम MTCC को फंसा सहर दो के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का सरकार से कोफा मियोती मे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के दाशुं मी MTCC को मियोती इतुर दे सर्विस एग्रीमेंट को सोए को फेंगे तो ए सर्विस एग्रीमेंट के दाशुं मिहार अलगोन में मी मशरू के मसके कुरिया मी गेंदने एगोतुम मिहार RTL के खिदमे राज्य के फंडर अतोलका मी दिबेमंदान अने MF तमालगोन में मी हिदमे फैशी जोन केगा इंगेते जोन केगे हाली फादा शावेनी मी देगे फम मी फेरी जोन फाहेगे गाफलिफ गाफतालगा देगे फम जोन देगा मी नोन राबाला वेनी मी हतर तोलगे फम जोन हाई अड्डू फॉर्मूला कनेक्शन देगे फम मी हार अलगोन में मी कोरिया मी गेंदनी जोन हतरेगे मी RTL हिदमे फैशम गे कांता कोरिया में गेंदे मिहार एगोतुंग में आवहंग अलगोन में हिदमे फशानी मी मतोल गे रात कुरेवे एगे फहुं जोन थीनका अलगोन में अन्नाने ए माले जोना इंगेतो एम कोरिया गे तनुगा इतुरा तोलतक RTL गे हिदमे फुलावे गेंदारो किहा दोहेना गांतो इतुरा तोलतक मुली राज्य नमवेस मी हिदमे एक्को फुला कोरा मिहार अलगोन में मी बाकी मियोती फसतोलगा हिदमे नुफेशे राज्य अने मी बाकी मी फसतोलगे तेरे मीमतोलगे इराद कुरेविया मी बालनी मी मस्तेरेगा RTL के हिदमे मीमतोलगे फाशा इंगे तो मीमतोलगा इराद कुरेविया अलगोन में मस्तेरे फाशायरुगा दे फेरी बेनु कोगें हिदमे फाशानी फेरी मी ओन्नाने मी दिगरुगा अने फेरी मी मुलगा बाबैं अलगोन में इराद कुरे मी महु ए हिदमे फाशान दे एगे फहुं मी जोन थीनका अलगोन में मी अन्ननी ए कुरिंदे नेहें काफ अलिफ 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 दाल वाव इंगे तो मी हतर तोला एम मी बालनी राइस बिदाल गोता राइस जुमुरिया आगे वाद फुला गोता अलगोन में मी आहार इराद कुरेविया अगस्त मास निमगे कोरी मुली राज्य में फिर में फुला कोरा इंगे तो एहना में मी कं तक कुरुमगे अलगोन में मी बालनी बिहास आवाह कं एवरेस आवाह मी कं तक मी हिदमे राज्य घोरिया रहते न फोर को दिन में එහෙම රාජ්‍යක හොරි හාතලක රයිතන ස්වර මුෆාවෙර හබර මිහරු නිමම් කුරින් ඉරාත් කරවිය RTL ගේ හිල්ම මොලි රාජ්‍ය වස්ලිපගෙන් දාන්නත් දැන් මේ RTL ගේ ෆෙරීත ෆරුමා කුරෙ ෆමි වනි හැම ගෑමස් රයිතන වර ෆසෙහ කමායකේ හින් හැම ජහලාගෙන් දතුරු කුරෙ වෙන ෆෙරීත කේ ගොතුක මේ ෆෙරීත ගේ හොරි ෆීචර්ස් තේ කෝ බාතෝ අදි මේ ෆීචර්ස් තෝගේ සබුන් රයිතොන්ගේ සලාමත් තෙරිකන් කෂවර කුරු මට්ටක කිහ මෙම්බරක තෝ කෂවර කුරෙ වෙන මේ RTL ගේ මේ බෑනුම් කරණි මේ දෙසයිජේ ගේ ෆෙරි මිහාර මේ හිදමත් කම बोलेंगे इंगे तो ए फंसस एफोर्ट के फेरी या फंसस पासपोर्ट के फेरी तक एम फंसस एफोर्ट के सतार फेरी खिदमत का मिहार सोलेने पानी फंसस पासपोर्ट के आशार फेरी मुलियक 30 पास फेरी में होती मिहार खिदमत का और नेरुगा मी कॉम में फेरी है गैस मी फंसस मी होने दत्तर कुरेने जागोन ना दे तुरु मी फेरी ते डिजाइन को फमेरी स्ट्रक्चरली हम वारा मी वारगदा को मी राइतुन्ना सलामता रक्का तेरे कमाए को हालुई मिनेग्गा आराम को दातुर को रहना होता है इंगे तो मेरे स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करूँगा अलगुन में बला मेरी इंटरनेशनल मेटम ऑर्गेनाइजेशन दुनिया कांडू दातुर फतरा भेजा मैं IMO इंगा बोल करा क्लासिफिकेशन सोसाइटी ताऊ तेरे सोसाइटी एगे अप्रूवल लिविफा होरी मैं स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड अलगुन में मैं फेरी ताऊ के स्ट्रक्चर गायम को मेरे माने की තිම්වන ෆරාතේ ගේ යගින්කන් අලගොන මෙන්න ගැබෙලිබේ මේ ස්ට්‍රක්චර් මේ ෆෙරි ගේ ස්ට්‍රක්චර් की साउंड सलामतेर कमाको दतुर कुरे राज्य कणुतक
ga datur kurevene me furihama vessel teka waanakam den fansas mehunga jaga getunu algonme me hataru jaga bahasa kurang me hase hiabbenwa farataka ingedo ege turun wheelchair ga datur kurevene goto bes algonme me ferita munna design ko fekatun wheelchair ga de wheelchair komme feri ge sinnane maneki hase hiabbenwa farataka sha wheelchair ga datur kurvam benu fulwa farataka bes datur kurene goto sha algonme design ko fameti de ege turun emergency egga ingata emergency egga datur me stretcher ga mi ane balimiya ko fulam vies algonmen stretcher gandevene intizamas mige me onnan mi feature ge terega hamajassa ingata ege turun universal accessibility libe gota farma ko fonna fahana wes me feriga honnan mane ki wheelchair ga wes gos ebe fulaka gos fahana wade fahana kurumge intizam hamajifa huri fasehan datur kurave aram ko me datur kolle gota farma ko kori em global standards ke turun accessibility standards service fattafa horiha befulna wes hasahiya benfula farata ka wes feriga nizam fase kamak benu kurevenge gota deto mi kandala me wani then feriga schedule ta ke hama gamas kuri bag schedule kure fawa schedule ta ke kihne to atol terega datur to ke schedule mi button kure fawani adi hafta ge komme duha ko wes feri datur kuran to me ferry schedule balar algon me ferry schedule me rawala me ati ingeto komme duahegges atolegge atol verikon kura rashra me atolegge den huri rashun as hidumen hodagen me embri wadanna gotta ingeto dem ferry schedule balar ferry schedule me rawa me ati hendunu errashun verikon kura atol verikon kura rasha wadagen hidumen hodamma fo mendur fo ambra rasha wadagen na gotta then ferry schedule ta revum ga adi itura algon me balakame airport connection te ingedo airport me hun me gaam ko fa me ratol tawga airport connection tan algon me na gule gota me ferry schedule ta rawala munnan then me ferry datur ta me kurani hafta hadu ingedo hukurda swiwa kommedokus ferry ge datur ta kuran then ferry datur ta kurairuga hasako me zone connection ta ane difa mehira zone tawga misalaka zone eken halif hada shaveni ngedo mi zone ga mi himene 40 error ge teren 40 rashun kurdu futta ngedo zone ekege hab meni kurdu fushi kurdu futta komme dokus e 40 rashun as gos umge intizam algon hunnar hamajasadi ade wara furi ham nizam ede tadenti vidale wahaken boda dehave ke midani mi hidume taaruf kure fami wani atol toge rattoga tibe befunon e atolege veri kura varashka wadagen e rashun libben beenu wa hidume ta base faru ave sadi hen hen kankamuge intizam bes hoda wagen fase kamai kam e duwa ho rashan emburi wadanne wenne gotaka schedule ko fami wani data de mi wagutu RTL medur ko datur kuram beenu fulo farata kihne to ticket booking ge intizam hamaje fami wani me ticket negum ge kanta alon me hamaje sa funna RTL app medur ko ingedo RTL app medur ko ama me komme gadiyaggas me ticket nenge gota online hamaje sa de ege turun datur cancel wa halet egga vejjiyam refund engedumge hidume ves me RTL app medur ko hushalen ingedo ege turun RTL ticket balla ganna faratakun me datur kurom beenu fulu adu hegga misalaka datur nukure halaten asiyam ekambes me algon men ane MTCC meduerikon datur kura farataka angamun gendan inget ad ema website not app ben kogenda to megot ticket ke intizam min hamaje den adi refund ve samalli ben datur cancel ve gele schedule kuravam ben fulu farataka bes den me wagut RTL ferry ke hidme free ko mili badanoni kon farataka to warran oswal me RTL ge hidme me ane free ko me milibeni tinga harun dashuge kuda kudinnasha hase hiya beenuma farataka ingedo den ehennamas algon me ehem farataka bes me muhimmu farataka me hidume
hile libe gota farma kurumattaka mashwaratake dani kuramun adi ngeto hennames adi ekanta me ekkon nimmanu lewete algone ituru tafsilaka ekam ಅದು ಮಸದನೆ ಹಮ್ಮಿ ವಗುತು ತಿಂಗ ಹರನ್ ದಶಕು ದಿನಶ ಹಾಸಹಿಯ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಫೆರಿಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಹಿಲೆ ಲಿಬಡನವಾಣ ದತ್ತ ದೆನ್ ಕುರಿಮಸ್ ವಿದಾಳು ಫದನ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಗೆ ಹಿದ್ಮೆಂಗೆ ಬ ಫೋರ್ ಕೊದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕ ವೆಸೆ ಹಮ ದತುರು ಕುರವ ಫರಾತಕ ಹಂವರ ಮುಹಿಮ ಹಿದ್ಮತಕ ವೇಗೆ ಮಿತಾನಿ ಮಿಫದ ಹಾಲತೋಗೆ ಬೇಫಳುಂ ಹಮ ಗಮಸ್ ಲಗೇಜ್ ನುವತ ಮುದಾ ಗೆಂದವಂ ಬೇಣು ಫುಳುವಾನ್ ಕೀನೆತೋ ಏಕಂಕಂ ಹಮ ಜೈಫವಾಣಿ mi raituna war dembenuwa message me inge algondu inge mi luggage gendiyum ga algonu mi balani mi RTL ferry ga mi luggage limitation mi hurigotum mi komme befulakas gendeveni vehicule evore baranwa mi luggage am usule goto inge to dehna mes airport taka wadanwa befulna befulunge by far the luggage was ebagen fortiganda avese ebagen ufulat ehma jagoy baraku algonu mi ehidumen hama for kodden adi miha tanaka evs befulaku me airport wada ennomegen luggage befulagen nugen devegen eshakwa naade eshakwa honestly be algonke den tividalu he misalaka itura me radashum misalaka fortiganden echen ehem befulaka me for kodden befuwa kamawanya e befulaku wada ennovenje hene nuniyam hawalwana befulaka ekko ಫೊರಿಗಂಡೆ ಮೀ ದೆಫೂಟುಗೆ ಮೀ ಬುರೆ ಬೊಡು ನೋವಾಗುತ್ತಾ ರಂಗಳ ಬಂದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮೀ ಅನೆ ಫೋನುಮ್ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿ ಫೋನ್ ನಾನ್ ದೇಹನ ಮಿಸ್ ಮೀ ಹುನ ಉಂದಗು ಆಗುತ್ತಾ ಮೀ ಬಸ್ ಮೀ ಹುನ್ ಕಾಚಿ ಗೆ ವಹ ಕಾಲ್ ವಸ್ದ ಹುನ್ನ ಫೊಶಿತ ಅಳುವನು ಮೆ ಉಫುದುಮ್ಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತಕೆ ಗೆಂ ಗುಡಂ එහෙන ರಂಗಳ ಬಂದು ಕೊಗ್ಗೆಂ මේ ෆොෂිකඬුග මේ බේෆලගේ හවාලුග ෆොනවා කමඤ්ඤාමු අලගොන මෙන් එකන් කොද්දෙම් මේ හරිස ඒගේ ඉතුරු වර මුහිම ඉදමත අලගොන මෙන් දෙන් මේ බ්ලඩ් සැම්පල් තම උෆලා දෙන් ගේත බ්ලඩ් සැම්පල් තම උෆලා දෙන් අලගොන මෙන් අනේ මේ කොම්මේ රශකුම් වෙස යතොලගේ මේ අතොල් හොස්පිටල් මේ බ්ලඩ් සැම්පල් අනේ ගෙන්දම් බෙන ෆුලවා මේ නම එහිදුමෙන් හැම අතොල් රශෙක්ගේ අනේ සිහි मरकजुं हम यातोलगे अतोल हॉस्पिटल नोनियम रीजनल हॉस्पिटल तक अफदा देनु हितमे आलोन हम वरक कुरिसरेस करमुंदने वर मुहिम हितमते कनेगे ब्लड टेस्टिंग हदालं रशन नगोस हम रशों सिही मरकजुं हितमे होदाले वेने काल इंतजाम तेने हम जैफा देन काचेगे वाहक विदालुवे हम गमस बस गद काचेगे सबुं इतु दतर वेन उंदगो वेदांतिकम बदने लिमिटेशंस दिගෙන් ගොළුවණි එම වර ෆොරි हम කොතිගෙන් දවණි දෙන අහලම් බේනවණි මිවගුතු මිහා හිසාබ මිහාර ජූන් 2022 का तारफ कर हिदमते मेर हतर हर मिवणी आरटीएल तारफ कर फाउ मिहात नंग आरो कित बेफुल मिहिद में बेणु करफ वे तो अदि फाह करे वे गतुगा आम को गिन बेफुल मिहिद में बेणु करवणी को मकसद दिगत आ मी अलोन में वर रंगल स्टैटिस्टिक्स बालहट इंगे तो मी आरटीएल गे दातुर कुरा फरातावगे मालूमात तक मी अदद तक कोन ಝೋನ್ ತಕುಂತ ಮಿಗಿನೆ ದತ್ತುರು ಕುರನಿಯಾ ಮಿ ದತ್ತುರು ಕುರ ಪೆಟನ್ ತಾಳು ಮೆ ವರ ರಂಗಳ ಬಲ ಎಗತು ಮಿಹಾತನ ಮಿ ವೇತಿದಿ ಹತರ ಆಹಾರು ಮಿ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೇರುಗ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ದತ್ತುರು ವೆರಿನ್ ದತ್ತುರು ಕೊಫಿ ಇಂಗೆತು ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಗ ಎಮ ಫುದೇರಕ ಗಿನ ಅದದೆಗ್ಗೆ ದತ್ತುರು ವೆರಿನ್ ಮಿ ಆನೆ මේ RTL ගේ හිදමෙන් හොද්දා මේ හතර හතරේක දැන් මේක ෆාහම් කරේ කමකි දතුරු කුරායරුග එම්මෙ ගින මිහාර දතුරු කොෆ මියති දැන් zone එකේ ගාලුන් මේ ෆුරතම හිදමෙ ෆෙරි මේ 2022 වන හරුගේ මේ ජූන් මහවල් මෙන් හිදමෙ ෆෙරි හාලි ෆාදා ශවෙනිග දැන් හාලි ෆාදා ශවෙනිග මිතින් අතොල කිහම මේ zone connection තෙස් වර ෆුරිහම නිම්මාලේ අලගොන් මෙන් ඔයි zone එක වාතිවේ एजोन गा हम फुदेर का गिनां कोमे दोगस गयागन का क्लोज टू 1000 फत अने दातुर वेरिंग हम दातुर करवा इंगे तो कोमे दोगस एमा अलवन में मिहार मी गबोद कुरनी मी जोन ता जोन ता गे एंगतोल अनेंगतोल गुला देवनी में असु मीगे फुरिहम कं अस्तुग कुत अने मी फेन्ना ने एमा ए कुरियं उत्तांग सलवन में मी कनेक्शन तंग इतुरु कुरेवुन वरकुं इतुरु आमा बेफुलुन दातुर कुरवानी गेत ಅದೆಂ ಫುರ್ತಮ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಗೆ ಹಿದಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ರೆ ಮೆ ತಿಂಗ ತೊಳ ದತರು ಕುರಿನ ಮೆಸ್ ಮಿ ವಗುತು ಮಿ ವಣಿ ಫಾನರ ಅತಳಕ ಫುಳಾ ಕೊರೆ ಫೆಹಮ ವರ ಫುರಿ ಹಮ ವೇಗೆಂ ಅಬದೆ ತೆ ಮಿಹಾತನ ಫಾಹ ಕುರೆ ಮ ಇಜ್ತಿಮಾ ಯದ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಗೊತಂ ಮಿ ರತ್ತಗು ತೆರೆಗ ಕೊಂಕಲ್ ಕುರೆರುನ್ ತಕೆತ್ತೋ ಫಾಹ ಗವಾನಿ ಮಿ ವರ
undagu ko mi kuriga mi rayitun mi errashun anisha datur kuram mi jeheni misalaka hama example naga komenya algon mi nagani hadal makunu duin kurdu futta datur kura ingedo kuriga mi besparuwa nun mabandu mi ko beflako mi doctor dakkan regular kun beflun eba datur kuran je hama regular intervals ga ingedo datur kura eruga mi makunu doin kurdu futta kuriga datur mi kureveni 4 rupiah ingeta launch dature bara bodu harade dato amorayet mi haru algondu men eti mi daturuge agu mioti gaganaka 250 rupiah kuda ingeta return return 250 rupiah ehema mi rayitu mi ha lebunu wara boduloya bara bodu ehema ei fortama kamaki rayit ane mi datur korwa fraitaka jiba mi libigen dia lui devana kamaki errashun anerasha aila ya baddalu kurmadiyuma ingeto atologe verikan kurasha mi gos errashun viyafari kuruma ingeto mi benumwa ehenihin hidumettan hodima rarashuge guest house takasha mi fihar taka mi anna kuriyarun taka vikura mi anna badalu ingeto ehema mi hidumen hodima rarashuge mi guest house taka veseba faadave egotun hama fahan kolin je mi guest house mi gayam ko for mi rarashuge rayitunnam hama wara mi bodeti manfa ebalibe guest house taka mi eki rarashun befulun ziyare kokgen guest house taka madukoggen hama ege iturun verikan atolge verikan kura rasha komme doko hama e atolge ehen rarashun ama e rarashuge e atolge verikan kura rashuga mihira mi fihar takasha day room kuya defara taka mi guest house taka hama e faada ebalibe ehema mi washa je nizame eba ove rashuge mi atolge huriha rashakan mane eba mi faada libe ijtima gotu iqtisadi gotu ege tur midane gota en aila ane mi eki aila tan ule rashuga hama e aila taka baddal kuruma bes hama miharu wara fasihe dehema ijtima golum bes eba hardana iqtisadi gotu bes eba ane mi kuriyaruma eba ane fursat fahigen hamgamas atol sawgati bawa hori habbe funas atol itu radasha gosa hama aila takadima ve golum badhe kurum samwara board of fursat fahivegen gosa men am RTL ki hamgamas anadake goto rajage hori hare itomas waran appreciate korane project den nimal mugoton ahalam beenwani kuriyan ettanuga RTL ge hidumen itura furi hamako fula kuruma konkandata ke to visna fawani මේ නිම්මාදම ති කොරවි වර මුහිමු සුවාලෙ එංගේත මේ අලුගොන් මේ ඉතුර කුරියන් ගැබුරි වරක් ගිනකන්ත එංගේත එම්ම ප්‍රථම කමකි ෆෙරි නෙට්වර්ක් ගේ එක් කොම්පොනන්ට් එයි ෆෙරි ටර්මිනල් ත ගායම් කර එංගේත ෆෙරි ටර්මිනල් ත ගායම් කර දෙම් ප්‍රථම අලුගොන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆාෂයාගෙන් දියරුගා zone එකෙන් හාලි ෆාදා ශාවියනිගේ මේ 27 ෆෙරි ටර්මිනල් ගායම් කරේ ඉංගේද දැන් ඒක දති තකා හොර MTCC මිහාර මඩු ජෙසිෆෝති එකන් එන්නම මේ ek component ferry terminal ta gayam kurun ferry terminal ta algun men gayam kuranam irat kurviya muni rajye ga singe ta den algun men ane ekam boda furatam mi focus meheri ferry ge zariyaen me ane ratta gulalan inge to mihar swarag gina rarashun algun men live shakwaen ei anika ma banu be pulunna kuda kudin mi rarasha wada enwaru ka hiyawani tanen netun ware madu kollagen tiben tane inge to ehema e shakwa algun men libe algun gabus kuran muhimu hidumat ekkama ingeta එහෙම algon men irat kuraviya ferry terminal tak gayam kurana ferry terminal tak gayam kurunga eba ove tin category ingeto me emme den abadi kudirarash ko mi hunnani ferry stop ta e bus stop gota ingeto ferry stop hunnane den me connecting terminal ta mi hunnani atholuge verikan kurarasha airport ta gayam ko famina hurarashu ko mehonnani connecting terminal e tankol boduwana ege tankol gina hidume besunnane e tankol gina be volumes datur kon hadda ek point on ane point ta connect wa tantam wema e tantan ko tankol hidume gina kon hunnani ingeto den ege tun mennani zone hub terminal ei emme boduko zone hub terminal ga mi e atolege
operation hingani zone hub terminal ga ಆದ ingeta MTC Befulun station kogge tibbawani zone hub terminal ga e zone hub terminal ga ituru adi service te libi wadannawane ehema egotun algonu men egotun ha zone ga ha zone terminal algonu men gaim kurana ingeta egotun kuludu furiga mihar sehri zone ane hub terminal gaim gufaden mihar algonu medani ratol ungu faruga zone hub terminal gaim kuran unga masake kurama mihars medani ingeta egotun ha zone hub terminal gaim kura koffa egeturun connecting terminal ta medane gota vihi atoluga vihi verikam kurana shuga alunun gaim kurana me egeturun airport gaim koffa me rashuga ani connecting terminal ta gaim den baake mehiri me radashuga mehinani ferry stop ta gaim koffa ehema ei furatama kamaki ferry terminal ta gaim kura ei component anik component ki me ferry ta maramat kurmatta ka benumwa me service center ingeta service center imhar algon me ane me hafta ga hatu datur kurarge ba ferita me naganje me engine maramat kurenje me teobadal routines එක maintain කරමු එහෙම ඒකාන්තත ka algon me service center bena එහෙම ane service center gaim kurum masakes algon me eba kurang adien ekame fori hem no එහෙම eves muhimu kame den ege turun algon me nikan furiham kurumattaka en atolun anen atolak guladan mihar kurin denne zone ekegga meti ekidumen adi ngeta ehen dem mihira ha zone gaves e zone himene atoltan en atol anen atol guladum kes mige hama teren algun men kurane kame ngeta ege turun mi oin ha zone ez zone ani zone guladum asu meti furiham wegen daani ngeta ehem egotan ekam sadi oti ingeta kurum ane me ehema ekantwe salgonu kurane ege iturun mihar mi algonu beenum kura ferita ingeta me hama diesel la petrol beenum ko ge algonu me ferita operate kuram me dani den kuriyan uttaga me anna technology ya eggotan irat kuravia ferita uge me ferita kavves e technology integrate kuravigen danika ferita ke introduce kurum ves e algonu me mege teren ane me plane koffa ekam engeta ehema ekantwe sadi hamagudu war bar masake war bare ane korean atana gore baur infrastructure adi fase rayituna hama datur kuram ituro fase havegen dan adi datur kurawar hama technology ben kuravam ben fula farata kes fase ham phone charge kolla ekal kanta tawan feri tan hunnan kam miharo se phone charge kurave miharo swara fori hamegat misa traders ke me episode ge niyama ka me nimmal mukurin ituru malumata hesa kollam ben fulta den me ane algonu dannawal men me irat kurevi algonu me balani we house rayitun benuwa gotam me hidume me din mashe ehnam bayen halatge ba me ferry cancel luma me ane me musung me anna musuma golige me anna kandatta kalonu me baketa kurenje den kurin denne gota me musuma balaru yellow elatuga ferry daturen kurane alonu nimma fe nimme den white elatuga datur kura sarahaddaka balafa algonu men eba by far me datur kuru madujasalen je musuma me anna datikama golige ingeta ehma algonu men me balani miharos me oi fleet beenu koggen vihas raytunna beenuwa gota hidume deveta hennames by haltaka denne gota eba ade kal datkam den ege tun algonu miharos midani ituru ferita bannam ngeta miharos production ge ba saada ferry miharos eba bannan algonu mehema e ferita libunima mihar mi anna mi kudi mi gonjehun takan algonu mennan irat kureviya keta kore libene den adi ege tun raytun ves sinhameje gota itura me hidume rangal kurumge masake algonu kurum danwa kama me befulun algonu men hama dannawalen benu wara bada shukriya den demeti denne fada ane vidal fada mosubana badalaya ke mi datur tak maduche hem duche hem ki hamara ayitunge salamet rikan kashwar kurumatta ka tifaratun kurava kameda wara bada shukriya sideve hori ha malumat ka ades badaldan kam ummed kora na shukriya war parenget me hisabun traders ke medu ke episode nimuni medu ke episode ga mi balali raj transport linka raj fada
ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಬೊಡು ಗಮಕ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಅದಿ ಬೇಣು ತೆರೆ ಹಿದಮತೆ ಮೇದು ಆರ್ಟಿಎಲ್ಗೆ ಆ ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲುನ್ ತೆರನಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಕಮ ಉಮ್ಮೇದು ಕೊರಂ ಅದಿವಸ್ ಬದಲು ಮುಗಮಿದ್ಗ ವಾಕಿವೆಲ ವಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ